Sarani Kashnafar coordena o Padre Andreas Hamas OFM, onde halau missa Eucaristia quinta-feira santa, mas que construção capela ne cidade finaliza. Mas que a construção capela São João Batista Kasnafar será finaliza, membro responsável da construção capela Kasnafar, Rosarani Husi Kasnafar, coordena o Padre Andreas Hamas, acompanha o Diácono Manuel de Araújo, onde realiza missa Eucaristia quinta-feira santa e a capela ne. E a homilia Padre celebrante hateten, tan domin maro magnian, Sarani Kasnafar belehari capela fong. Baru musisi dan larang kroki tandomi malomnya foto ni sila kunjung ba atau hari kabel foto buat foto kita nak main tu aku tu kita lasir belah malom jadi malom itu foto kita foto jadi foto ukur dia foto atau anu yang foto hokol hotel foto buat lebih dalam rumah marong usaha o graça no Eucaristia da Cri minta haroha atu foto kita bo ya moristui udobi manafati moristui nafati Eucaristia ya Cri ya kusoi pada saat laos de momento litúrgico medemos inspiração para a sua vida. Aku itahotu mores e adomi. Acontecimento yang saya rasa fundamento mores ema sania. Iha catequismo ou documento da igreja nia nina deveria. Eucaristia mas centro no tupuliu pa ema estão fiernai. Responsável Comissão Organizadora da Capela São João Batista hateten, mas que construção capela nesse da Kremata, mas decide usar ona tambah fatin seluk laiha. Kami habu misa dane tambah kondisão de uma laku nebe makami usa. Iate agora do tempo udan, la dum seguro bane, o kondisão dane maka federal kabonana ni presença maiane fokalene, ami esforço de ataca kale dane pa ami misa temporariamente iha Semana Santa ne. Iha capela ida ni. Mas que ni condição mas nem bebe ami bele usa hodi hamalan hodi misa iha Semana Santa ida ni. Pak masirau anesan hormatan tahan jendela tahan plafon keramik eletricidade no instalação CCCL bebe maka ba capela ni. Si be torre sinonia nemos sidau. E a celebração Eucaristia quinta-feira santa ne, amo celebrante fazemos apóstolos anulures in ruania ain, hanesan simbolo hakraikan ho di servi malu. Abraham Amaral, GMN.